Kon Kimanjara keturunan Aceh yang bahasa Aceh soleh tigamnya. Cina putra Aduh, malun. yang Kon Cina Mister putra. Loba, silakan perkenalkan diri, Mister Loba. Okay, saya tangkap sedikit bahasa yang tak sihat. So sigamnya. I know the meanings of that words. Sepatutnya jangan bercakap kasar. Kita ni bermartabat. Kita ni esok mati. Jangan kata so sigamnya. Right? Itu very coarse. Kita tak suka macam ni. Kita bukan bertanding fikiran nak tahu siapa hebat, tak. Tapi cara abang ni berkata siapa so sigam ni, itu for me is very cool. So sorry for that. You are not in my side. Just get away. Tengku beo. Menya keturunan Aceh, ji pasti ji bahasa Aceh. Anak lu ni ji bahasa Aceh. Orang cara pegah abah, dengar le, lu handar pancing ya. Ya pegah orang Aceh anak perle ya cerita mereka, you perbaiki ekonomi lah pegah. Masalah mutu makanan pegah cangguknya. Nyo cangguk kali 3 mau cangguk gue. Berarti cangguk kan binatang kan? Kenapa boleh lo nggak tahu? Luntren lun apa? Jadi baik ni ada haba-haba cangguk bangayan. Masalah di Aceh adalah penjajah dan kemerdekaan. Naukan makanan. Dia mulai gambar kong gambar kong nggak yang kau apa aku dengar. Hey, I don't want to talk with you. I talk with host. Why you are so busy? Hey, shut up, man. No, it's my time. You have to be understand about that. You respect. You talking about our sovereignty. You have to know about that. What are you talking about? I am a struggle. You are is nothing in me, in my mind. You know that? Don't talk too much about our sovereignty. Indonesia is neocolonialism. You have to know about that. What are you talking about? Who are you? All the Acehnese must be independent. What are you thinking about? We have to see about our economy. Itu Indonesia itu penjajah, tahu nggak? Kalau tak tahu jangan cakap tentang Aceh. Siapa Anda sebenarnya? Memang Anda pejuang? Nggak boleh orang Aceh bilang merdeka. Siapa Anda sebenarnya? Jangan sok kucing berlagak harimau di sini. Siapa Anda tuh loba-loba? Nama loba-loba aja itu tamak artinya. Maunya banyak. Tamak, rakus itu arti loba-loba. Siapa Anda? Kalau memang keturunan Aceh, di mana Anda? Kapan Anda berjuang? Supaya orang Aceh ini dengar nih. Jangan cerita kemerdekaan orang Aceh masih weak tentang ekonomi, masalah makanan. Pegang-pegang gambar kong. Bangsa Aceh dipegasin oleh penjajah. Bangsa Aceh ke bangsa kasin, bangsa kaya. Awal kemerdekaan Indonesia pesawat gijuk ke Jawa Asia-nya. Nampung. What are you talking about? Maka roh ke bio, wate sekolah belum pegah apa kepeturi deh soji. Biar kenang tenak balon. Lo hana pilih pula ya orang ni. Kecuali jika berkorban terhadap Aceh. Ikai ayah aku mati perkaranya. Ciara aku du mati. Nampak? Baik pegah-pegah haji hanji pegah merdeka pegah penuh. Pi pegah mayan. Kau tenak mai. Fuck you man. Go to hell. What are you talking about Aceh? You don't know about Aceh. You have to learn about our history. You know that? Fucking bullshit. Nampung du kubeu. Maya pegah mama aja hanji pegah Aceh merdeka. Fuck you, man. You got nothing about Aceh. Hey, fuck you, You're man. so cold. Go to hell, you. Come on, buddy. Are you crazy? Are you Fuck idiot? you, man. You talking That's about... your weight? You said you Muslim? You stupid, man. What are you talking about? You don't know nothing about Aceh, you know that? Muslim is not like that. Muslim isn't like that. You're very polished. Fucking Right? bullshit, you. And your English grammar is totally wrong. You got nothing about. Who are you? Stupid, man. You don't know nothing
What is talking about? Please tell me. Are you struggle for Aceh? When? Show me. Show me. You can explain to me is where you stay now. What the fuck, man? It just simply for this idea. Just get away there. You are idiot. Fuck you, man. Stupid. Tugas dengar le lomba. Kan, sebetul je lom nono kan tarik masalah MD. Payah kebetulan le long yang bahaya dah bahasa aja. Yang orang Aceh nama pom fikir je hebat ha. Baik pegah kita nyo hanji pegah le Aceh merdeka ai pegah. Nyo kan bahaya dah bahasa aja. Idiot. Nyo tor kutro mau debu. Stupid. Ipegah kita nyo hanji pegah le Aceh merdeka. Tanya hari pajoh yang bermutu le bunuh de pi beramai urang Aceh makanan gitu begot Jawa yang pajoh kudayan panen pijah deyan pakanan puturi mana pukau mai anu baju panen ni baju ngian ba abio ho ke si putra malun dah pat ketemu urang Pineng mari. Hah? Pineng, Pineng. Ba puturi ro gitu ya. Nah, kena kedua malam. Pi pegat mai kadang si propaganda ni bajing panai le awak poh bang Aceh. Ni puturi ke tak kuoi. Buklam pai berapa? Pegah mai dia sapu pegah ba kayak pegah. Tanya hanji. Ikai peduk le Jawa memang betul. Tapi banyak pegah-pegah bangsa Aceh nyo je. Ikai pegah tian le Jawa ni bajing betul je. Mana di perang? Maka aku kan tiga makung mana api pegah tiga makung kan. Baik tam kedanya pegah Aceh merdeka ke Kupali. Menabi mandang malaikat haji Ji tam. di perang. Tapi kan Kiban. bahasa Aceh itu perang mumpung tapi perang haji tu. Haji Bele ta mengakidah dengan Allah nah. Karena nyan dalat Allah yang perjuangan Aceh. Nyan hudep mate bangsa Aceh. Kecuali Aceh haram jadah orangnya yang hanya tipu perjuangan. Maka tak berdebu oleh perjuangan. Hana ampunan. Nyan dasar yang kait begadah lijia yang tiga bakungan. Loba-loba arti ji banyak. Dalam bahasa kamus KBBI. Banyak arti ji tama arti ji rakus. Menyaji dengan mata yubnya si sonan ni. Abdul Jalil. Ciu abji le sat. Putra ji putoi. Yo Abdul Jalil sat. Kaim direkam dengar teliti. Lo rekam lo Mama dulu. Mama dulu rekam ni berapa? Ben kira mana lu nak rekam ba laptop lo tanam. Lu pegang ke sini lo. Ye, putra ji putoi Abdul Jalil. Nyopak ka tu. Ci putra malun dah. Putra ro ka putoi aba-aba tiga bakun. Assalamualaikum lun laki maah karena hana lun mufo mesti bahasa Inggeris kat nyan kan. Lun laki maah hang beri dah gore. Ni aku putoi tak salah. Dengar ba be. Ya. Gar gore. Engke kata hipnotis karena ka padu malam ka kan mana ke rusak bangsa Aceh laki mah nyo kalau mantah ju. Tabat lo hana lo berdebat ngan ro. Tabat lo turiro na. Lo han tim berdebat ngong bangsa Aceh. Ngom pejuang hang tim berdebat lo, ngom generasi muda Aceh hang tim. Lo berdebat ketika lagi model-modelnya Maka begitu lo dengar langsung, ipegah kita nyo harus tapi jo umpun le bersehat baru pegah Aceh merdeka pegah. Nyen cukup kurang aja pikir urang Aceh binatang. Tapi umpun le lagi lumo le nah, baru yo umum menan. Haram jadah. Urangnya itu tentera, urangnya sehat bangsa Aceh, urangnya kaya bangsa Aceh, urangnya mau bangsa Aceh. Nah itu pu di gambakong kan.
Be urang dra nang hek kamu tonton ku pegah habar tentang Aceh Merdeka ku temate dalam perkara Aceh. Dudu ku sama keturunan ku temate. Ibu dah cangguk-cangguk pure dari tigang bakung kayak pegadah perjuangan. Ya kan alhamdulillah dah malamnya kowe lo no. Untung nasi gam bakung ya na. Tiga orang tu kubeo ni alit mai kre. Be ni apa bangai bangsa Aceh ji. Jadi memadu murah Aceh hari dengar begal le. Putra kalimat yang diucapkan. Baik gara-gara Andre ya begah. Ya kun ke pemerintah Aceh BO. Ya kun ke urah Aceh BO. Anian. Orang-orang lebih baik nak pegah Aceh mereka le. Tanya harus pegah ekonomi le. Nyan Malaya, punya hidup Malaya, Malaya. Malaya yang pergi jajah. Hanai mu perang Malaya. Ijajah le Inggris. Nangroji dihadiahkan tu 58. Be ya pesaban bijih Melayu bijih Banengan ngan bijih Aceh urang Aceh urang mu perang getanya fighterman awaknya kan bijih Jawa tu keempat jadi urang Aceh orangnya harus cerdas secara semiki baik dibolak-balik kalimat interpretasi bahasa haji ya pegado tu kalau mau belum lagi mah akan sombong. Dari ucapan Jepun muno bak dipegah hanjit pegah Aceh Merdeka ni cukup bahaya. Lagi tatah murung hanjit habet semayang. Mekafe Belanda mata hanai tahu dia Aceh hanjit semayang. Iyo semayang. Cuma baik lawan kafe kan. Disipai pe hanai tahu dia semayang. Dipegah daerah lo. Tetapi asal baik lawan ji. Yang tak lawan uronya menyangkut dengan sovereign state, sovereignty. Menyangkut negara katanya, rumah katanya, nanggro katanya icoy ko. Maka lom pegah sapi penjajah dan kemerdekaan. Jadi baik apa tuh ekonomi dengan bangsa Aceh. Bangsa Aceh hanya dua gelom. Man pakai dua orangnya kan naik jajah. Orangnya itu biar tendrai pai. Orangnya itu biar sepai orang Aceh. Kalung jamin Allah yang petentai Acehnya. Insya Allah. Walaupun hana maju lagi Singapura, hana maju lagi Brunei, tetapi orang Aceh hana metempaneng dan hana je kelamit gok ni. Nyo perlu pahami le orang dor. Yang kira-kira ada lom putrang yang hana senang je diskusi. Ilong lom diskusi ngor Aceh, hana lo amdawa ngor Aceh. Gusui ke para pejuang, mengan lamit-lamit pi hana lo amdawa. Menanile tunggu host. Tunggu bayu terima kasih. Get, tunggu agam. Lo rasanya namis komunikasi bu Noel. Orang agam. Pada apa yang tiga truk atau gimana? Nah, boleh. Ini kan pejuang. Boleh ya. Minyak tili melitan bawa oleh warun. Betul. Ya tili melitan ni tanya ai. Sabah mana hanai kuat subuh tetap ni. Anak tak boleh sabah mana yang berikuat berjadi subuh ana. Hanai kuat mana berjadi subuh. Lampung, nubuh mana kero? God. Tunggu kentut. Oh ne. Ulang mi badro ne. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puja bagi Allah yang kada beri kesihatan dan umur panjang pada kita mandum hingga saatnya tanya mantong istiqamah dalam perjuangan untuk anak cucu untuk bangsa Aceh. Selawat serta salam terkirim kepada pengulai kitanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar bandu wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nyo memang tanyo bangsa Aceh nyo boleh beristiqamah dalam perjuangan Aceh Merdeka karena pakan je tak pegah menan karena bangsa-bangsa Aceh yang kahna istiqamah. Jadi masa perang jamun dile na urung yang ketika wate dalam perang menyerah artinya je kecuali
Kemudian bangsa Aceh yang dalam keadaan jino saban sih berbeda man hana beda ya ka menyerah hingga hana pikir le anak jo bangsa Aceh sehingga ka pikir kedro keput